What's up guys, it's Mikael from back again with another vlog. And karon nakamask ko kay biskang naro ko sa balay kay nay niabot nga package. So i-unbox na to ni karon kaning webcam nga ko ang gi-order, and if good ba siya for streaming, gaming, or even video calling or kanang for online class. So let's go. So karon guys, sumano na to siya unbox, and before na to siya gamiton and i-try, tagaan sa tamog overview kung unsa ni siya. This is a Jisu B18S nga webcam. Kung makapansin mo, na siya smile. Tapos guys, kani siya nga webcam is only 480p nga webcam. 480p lang yung quality. Kani akong gipili kay nakakita ko review ani nga gwapo gyapon siya, quality biskang ngit-ngit imong palibot or natural light lang. Unlike katong sa nakita nako nga 720p nga cheap pud siya, murag mas better pa ni siya compared ato. That's why nagsettle na lang ko gingani. Ang nakagwapo pud ani guys kay naa siya cover. Nakita ninyo na siya cover. Alright, hi guys, so karon kay nanata sa actual na webcam, and you're hearing me from my microphone which is ang Fantech HG13, and mao ni siya ang quality sa webcam 480p webcam which is ang Jisu P18S. Mao ni siya ang quality when ang source of light lang nimo kay ang inyong suga sa kwarto. So money ang quality. But if ever naganahan mo magdungag og another source of light, which maybe ring light or lamps. So in my case na ako'y lamp diri So mo ni siya ang sample na quality if ever na namoy alternative sources of light. So sa mapansin ninyo na nadungagan ang kahayag sa webcam, and also mas nigwapo ang quality tanawon. So kung mapansin niyo, na siya gamay murag blurry na part, but para sa ko dili kay na siya magmatter, especially kung ang inyong purpose is for streaming lang. Pwede na ninyo siya ipagamay. So dili na kay na siya maklaro. Yan na. And also guys, if you're into streaming or recording your games, ganahan mo webcam for the online class, video conferences or video calls, video chats with your loved ones, I highly recommend this webcam sa inyo guys. Kay first of all, budget friendly kayo siya. So para sa ko naa na siya decent quality, given na it's also sold for a decent price. So I think that's considerable. Padako na to. Biskang ingani kadako, gwapo gyapon. Alright, so I think that's it for this video guys. Thank you so much for watching. If you like this video, make sure to give it a big thumbs up, and also don't forget to subscribe down below. If ever namoy comments or namoy questions related about this webcam, please comment it down below and I will try to entertain you guys. So kana, bye.